It's
pati via ele tua nei tai au. Matango fie upo nei pese phone nei tai au. Ta ua maono mea i le tangata. Ona sau e vivi ma fane nei lona tua e le ngao te tonu fo le manu amene. E so se mea so se avano tatou te maua. E te tau maono mea na mau o lunga o le viinga o le tua. Tatou te pese ma tatou walanga i a te ia. E pa tatou tula i mai nei tai au whaman mole. Hallelujah. Sometimes there's a lot of things in this world that hold us back. Am I talking to my family this morning? We all have issues and challenges. E tō fuata tō ia ma me whalawelawe lau saiwalinga. Le me tau ma whaile whiri e whanau noa i lo roto ma suia i lo whiwhia i le ni. Ai le te taunga awe se ai lau focus i le tua. Kei loa e pau al mea tātou ia sa o lau tepa tau lai. Focus, focus, focus. Wala ne suma ne tai au. Ia maua lunga se vi inga o le tua. A whaina invite o e sesi e te sau te tonu le marumaru o le tua. Tu whesiri lo loto le tai au. Ai se anga invite e o le tangata lea. Ai se anga whaia ilau whirwhiringa o te sau le maru o le tua le tai au. Ai nga sanga o le ngofo i le whale le tai au. Ai se langa te taunga i te tonu o le marumaru. E whafo i rivi inga i le na whaia oe langa e te tau mauno mea i le mea na whaia o na whafo i rivi inga i le na whaia i tato. Sauni lau vi inga i le tua nei tai au. Hallelujah. Ta pena lo loto, ta pena lo wanganga langa e te tau mauno mea rivi inga o le tua. A wale tau fia le si o wa ao mo lima nei tai au. Open your heart. And just let the movement and the anointing of the Spirit of God touch you this morning and bless you and meet your need this morning. Team, lead us into worship this morning, please. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Taile tua la mano mo na wi inga nei tai. How e Iulai mai pea. I want to encourage you to humble yourselves in front of the Lord this morning. Tato fa maulalo du mo le tua nei tai. No ini mai o fonga. Tato ma du natu le lofa mo le anga le o le tua. I want to sing that song, Auto Tuli. Siakiro Savalinga Nitao. Angayru Pultayao. I tell you, stay. Surrender more boy, let to. Sauni Falongo the Fiona at two and Nitao. Tamolalo Tato Loto Sauni. Fetalai mai le tua mo tato. Hallelujah.
mātou wawa e te tau waina. Ua mātou I loa o lava Yesu. O lava o le alo le tua soifua le tua manu malo. Le ala lea o le mātou fifia ma le mātou oli I le whaolatanga wa uma o nei Sauniga. Ona roa lofa ma roa wanga lenei e le suia e le mawai. Mātou o mai lenei vaenga le mātou mawhutanga. Le tapua inga rau whanau pau a lea whawhetai le tua. Le awa noa maua lunga mātou maua I le malosi ma le ola whawhauina. Mātou mai le nei tai au se awa noa e si atua mātou lima. Mātou turi vaima mātou alanga ma mātou pepese I lo whamaoni. Lo manu malo ma le ola mai a te oe le atua. Whawhetai lo alofa e le mawai. Au mātou sauni le nei tai au mātou te whanongo longo. Au e whetalai. Mātou te talatu o mātou loto, mātou te talia ma le anganga whawhetai, ma le anganga whamanu. Whetalai oi o mātou anganga le tua. Ia mātou serena, mātou usi tai a te oi. E nei a mātou moa, le manuia ma le ola whawhauina ma ia te oi. Whawhetai le tua nei awa noa, mātou moa. Lau whanau malonu mātou tau mai mātou te vivi a te oi. A uma, le nei Sauniga o whamali wai, le whaunga mana loa nganga pa ia, mātou te talo ia pa iatu, pa iane, pa ifo I so se nganga I te tono lo mātou. Se tasi fo I o lo whawhonga ma mai mō mai lunga o penga te whailangi. Ta mai o le mana lava le tasi, ma moli e tuai lo lava, fina ngalo o so se nganga o lo ngalala. Father, we ask for the same anointing of your Holy Spirit to touch each and every one of us. Not only within this sanctuary, but everybody, every soul that's viewing and will have an opportunity to witness this service this morning and the preaching of your word. In your mighty name, Jesus. Ilo suafa pele, Jesu Keriso, orai le mātou te talo, and all of God's people say, Amen and amen. Now look across Ilikako Falsa. Wai pe iska ka ro lua va yaso po ko se yaso keri fa ka ro fai. Tu lo ngo fo ni tai out. Just go across. And alu fa ka ro fa. It's good to see you in the house of God. Pe yo sa nga ma fa tu ma tosi. Sa malanga sa mo via lili o mulitalo matusi le sa la cruz. Ya ni sele atu time usu stato pese ona tatu sauni le fa se o ke ngo fo ila lo fa ka lo fo sta e ni se tatu ai ngale sia si mai masura wa una le tu le taia. Come on.
ke ia mo ngo foi la lo si vai na ka ko ka le sia le fa ko ngo foi la. Hallelujah. Yes, su ya fin. Esa o kala lo fin en ko mo la ngol verso le. Sa wa lu fa ko lo kala mai papa. Ele mani ya o te fa ya. Family, lo ka po inga fa le tua le mangi o ka fa. Praise the Lord, tatu alala mai lana. O le saulo tonga e te vivi ia mai tapua ia i le tua. Hallelujah. Ile fai tu la fono o tapua inga i le tua, amen. Ile stemi ki whaalo ngokua. E mana o mia la lala mai lalo, that's fine. But the most important thing o lo loto e te tala i le tua. I say, if te lai i le tua e ati oe. Ai ulu fafo il fale la il fe tola ke fo ilu ainga ni tae o ye se swinga lo savalinga ma lau maftanga ile tua ni tae then you know you've done something right e vi ele ri fa talo fa tu tato ainga pele ni tae tato e kalesia hallelujah ya vi ele ri le wa makan ko kumu mai ma ko nga tonu le praise the Lord. If you're visiting this morning, then I greet you in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Welcome to the house of God. Remember, then you become a member of our church. We welcome you with open arms. Ya, to te liu mai manuia whaftai le tua pule te tele o le tua ngake. Mua umri au natu savalinga, but it's a time for the word of God. So il datu whi la unga ni tai au. Ole kai ole fast ili kura. Ya ai, e se tatu manatu. E se whila ngalo le tua. Remember, masangi kako kalangoa, there are no accidents in God. E lengi me kupu fafu se. But so ngila kaya kala lo ko la ngai skemie fengo fie fa ko na le tu el ke me fengo fie fa so muri pau a fa ba ngo mai si va lo sa ngie le tu hallelujah vi so without further ado ele ngata na fionga le tu hala ai mo Sauniga from Tunga le tai fa tai pule lo fo le tu tatu felo ai mana na ona sungan fa fengenga le tai ya Tuna tu marfalo la fiongo pa ia le tua me se kultatu Sauniga from Tunga. Put your hands together. Apata tu tulai me volmo. Let's welcome the servant of God this morning. Ala mai le mamalua le atua. O loa fio ia i le menei. Lona suafa ua sili suafa umala. Ta ua le langi ma le lalo langi. Ma lalo le lalo langi. Suafa le fatalo fatu e nei tae au. Faafetai lava i le atua. I le nei avanoa ua maualunga. Tu matila fo i faaso atu e le upo le atua. Tai foi le una le atua faatanga ua tu o lang pulala. Ia faatasi fo i ma una le atua na tofa mo nei asa. Faafetai il faavanoa lo te mita ue te suma iai. I le fale o le atua i tae nei. Langona le mamalu le atua le tae au.
There is something in the air. Welcome, Holy Spirit. Come and speak to us. Have your way. Let your will be done, Father. Let your divine plans be executed among us. Help us to align ourselves to where we are, to where you are, and to what you are doing. We just love your presence this morning, Lord. Aftai lava Yesu, tai lava elofa tasimai. Tu maulovi ingai o. Everybody say amen. O melitai au ia wolo. Whanga solo Sauniga. Palangi ia vi ia lava le atua. Tai lava i le atua i whanau. Ia whaftai i le atua mo lana au na fo isa. Whapena o na moli mea le upo le lii. Ia au te tel tonu ia le lau. So oa tua amene. Ia e whapela se Faasamoa le a Faasamoa tu le tai au. O le na mata mai Jesus saves. Atu manatu soat. Holy Spirit empowers. Amen. Jesus saves and the Holy Spirit empower. Whaolei tātou e Yesu. Ai fe mai Yesu luka suma wha ai moe o tau le mana mai lunga. Whapirtania when you are clothed with the power from on high. Amen. Mai tele teimia misia ia tātou. Le eternal plan por kalame whaavavau le atua. God has an eternal plan. O langa eternal plan la lea o whapea lava na alofa mai o le atua le lalolangi. Wa ia au mai alo na atali i to tasi. O le liia o Keristo Yesu. O lana mission to save. Amene. Ai tel tonu iei whai mai amene. A whai wai whaolaina whai mai amene. Whaafitai wa fulfill the mission of Yesu ia oe. Ia au, mai tātou umalawa i lenei tai au. But that is not all. Ina o whaiwiu lana taimi le lalolangi lenei. Then he started to introduce the Holy Spirit. Amen. The Holy Spirit of God. Mau te manatu foi. Let us not fail to accommodate all that God prepared for us. Awana i misi a tātou mea na fuafuaina e le atua. Mo lo tātou o langa. Awa a whaita te whaamutalia le atua. Wa whaamutalia fo i e oer por kalame te lea le atua i lo o langa. Maa mai tātou umalawa i le nei tai au. Say amen. Au te whiutala noa la i le wanga muli muli. Amen. The latter rain. Tell as a me whiutala noa, but whatever the Holy Spirit allowed me to share this morning, we are going to go through it. Amen. O le wanga muli muli. Le ala ua tātou iloa, le wa ioa e o tātou mawhauwhau. O le atua lo tātou ta mālai le langi. O lana porka lame lea mo tangata umalawa i le lalorangi. Mata mai lava i le afio mai o Yesu, malona maliu, malona tanumia, malona toe tu mai. Mai le apostolo Paulo, mo moko nita sfulma lima fa mai, kol nita au foi. No wati ate o tau mena maua foi hao. O le tala le leilea, na o tau talia, o tau wola ai foi, pe a whai tau te tū mau, ai le talia fua, le tala le lei.
A saulo malaina o le tala leina, ma liu ke riso o le sui o ata tauang sala. Amene. Na tanu o ia, ai toi tū la stolu e pea upu el tusi. Tele taimil tātou wholaunga wangalo ia tātou, po le hal tala leina. And sometimes we think our congregations is the good news. O le tala lelei whamai, na maliu ke riso e suia i tātou. Wai lo le tā ua o le mele. Amene. Ma ua lava matotoe. E le wha o popo yeini aulo mani a rio. E le wha o popo yeini te utusi mani i e te tele. I le suinga o i tātou. Ai loa le tūlanga ma le vaenga lea ua suia i tātou, suia i lea. Mai Paulo Roma, tolu, fai pelua sifuma tolu wanga sala tangata uma. Ma ua le o i le vi inga mai le atua. Meaning, we can't reach, we cannot enter the glory of God. O le mea sa tātou wau mawai, a ele i pa tangata i le sala. Ua tā whea ese i tātou me le mamalu o lea, tua ona o le angasala. O le statement la lea, ua angasala tangata umama o le mwhaiona toi o le mamalu o lea tua. Amen. Ala erwa i pe luas fulmal wha, Roma tonu le tala no atua. Whai mai, a ua ta ua mi o tonu ina fua i tātou i le alofa tu noa o lea tua. Mua. E a le tongi ola, lona lua, na whaia e Yesu ke risa. Lona tō. Toa mai o io, mai a ua ta ua mi o tonu ina fua i tā ua. Amene, i le whaai loa mai, o lona alofa tu noa malana ami o tonu, i le leta wia o tātou angasala ua mawai. Ina ia whaai loa mai ai o ia o le atua ami o tonu. Ma ua ta ua ami o tonu ina i lātou, ua whaatua tua ia ke riso Yesu. Hawhai wai whaatua tua ia Yesu, whai mai amene. Ua i ur whaamasinonga, oi mawuma. Hawhai te tūru mor whaamasinonga, pau wale mea lai te mana oai. O le a, le tūlanga o au, e whai mai ai whaamasin. Not guilty, you're free to go. Or guilty, prepare to go to prison. Amene. O lea lawa maua le tūlanga. O lea wa lawe ina tā ua e Yesu. Amene. Lea wa ta ua mi o tonu ina fua i tā ua. Whamai lea tua, the price is already paid. Whamai wa tu ina o ia i luma i lea tua, ua malie ai i le whaatua tua i le toto o Yesu. O te whai atu nei ta au keu siano, aua te whaatau waa i ate, o el tala le leia lea tua. Ma le tūlanga wa tu wai tā ua e lea tua. Tā ua mi o tanuina, amene. Umalana whai ela ngaru e ngara. Sa ni leo Yesu e alu. Amene. Saved, we are saved. Amen. Johannes fun marfa. To baba ayat ai. Hawe su e i le Johannes fun marfa. Mo sa peni fa ma o tu isi ma wi ala tala no atu. Ile ngaluenga e lua fa i pas fun marfitu. Taimina fio mai ile nganga pa ia o le atua. Mena tua i lunga pe teru malaunga. A se vaenga la leo langa launga. Fai mai, pe ona tu sia perfetta. Ona aso e ngata ai. E una o lilingi fo ai o lo wanganga i lunga o ta ngata umalava. Ona perfetta mai leo o taua talii ma o taua fine. E lo fa alinga o tautau le ai fai miti o tautau ina. Le alawa tala noa mai i le wanga muli. O le wanga mua na pau i le taimi o le Pentekoso, le aso Pentekoso. A le vā le wanga mua ma le wanga muli e to ulu vava solo ai ti munga. A le alawa tātou iai nei i le season o le wanga muli o tātou maitawina i le lalolangi a toa le pau o ti munga o le mamalu o le atua.
Mai le te tau fo ia tātou ona misi. Awa fo i o ti munga o lo sauai marisere selenga. Amen. O ti munga o lo sauai marisere selenga. Tātou mai tawina wa tau nuu le telo mena feta lai ai Yesu. O na aso e ngata ai e o mai ai aso fai ngata. Amene. Lua Timoteo e tolu vai mua e o le 5. A fia tusi sau mau tusi la ia. Tātou le fai tau iai a wae. E umi tusi. Mua Timoteo e whāwa e po e o. Mua e o i le ono. Ma tai e lua sifun mar wha tolu e o i le valu. O ina o lo wha amatala tala ma iai mea tutupu. Pe a o yaso e ngata ai. O mea fai ngata. O pua ngā. Ale ngata e lea. Pa mai Yesu e to tele perfecta pe pelo la au mai. No ue o lea tua o te matuata. Talo maai oi atu. Ia e matua matala. Mai Yesu e mai lato e ofu mamoe. E tau tala mai lato i tala lelei. E whai loa mai ai lato foi le Yesu na maliu matanu mia e te tū mai le astor. Ai mai auto tonu i ai lato o luko fe ai lava i lato. Ina ia e matua mauti noa. A whai mai Yesu la o mai lea o tātou iai. Amene. Ale ngata i lea o taua. Whalongo tala o taua i le mea lea mea. O mafue, o onge, o whamai. Le apostolo Paulo Timoteo aso e ngata ai o mai ai aso whai ngata. Amene. Lea o tātou iai. Wa vea tangata mai e alo lofa i lātou iai lātou. Vai me le tūlenga mainga o le human rights po le ai ata tau lea sau. Vai tūlenga mainga o le sito ngā movement e le ka o le yoke, o le woke movement. Amene. O le awa tuu mai a oe, te pulea oe. E ui lava oe le tama, ai le fia, tama lava ia, langona whateile. Mea lawa sau foi la ma le endorsement po le opongi a le UNO i mea ia, na eloi ngai la ia, lea wa tau no, wa vea tangata me alo lofa i la tau ia te i la tau. Wa le iloa i le tua oina, whaia e le heri. Wa tātou ia i aso whainga tā, a whai te teltonu i whai mai amene. E le o lifa la tātou whasoa le pitona. Ai lifa le whasoa, whai mai la fionga le atua o na aso e ngata ai, e una o le lingi fo ai lo wanganga i lunga o tangata o malava. Upon all flesh. Ai mawhau i me lea. Lona winga o tangata o malava. There is a moment where they feel the tangible. Wai lo pule tangible. Wai langona le weight o le mamalu o le atua. Say amen. Mai la ia perfecta mai atali I mafafine e lofa alinga o tautau lelea. Your sons and your daughters will prophesy and the young man will see vision. Auto e ina e whaimiti. Mana ia whaatatianga mai o mena wa lewa wa e wha mai vaenga e ne tutupu I aso nei o tato iai. E tātou te maua e ngai whiku su 5% o le move le la move ai le atua among the young people. Sons and daughters and young men. Ka kou eo si ngā uruwha mai o ka kou whai miki. Amen. Say amen. Whai miti tātou to e ina. Ne lea pipi I whanau lea. They are targeted by the enemy. Why? They are at the peak of their strength. And the enemy wants to rob them of their talents and their giftings. Amen. But we don't give them a platform. Me le hafta I ilo sunga fa fenenga te tai o nei fa leo le tua amen. Perfetta tali ma fi. Ilo fa linga tau lele
Fai miti to e ina. Ai la ngona mele. Hawana ta fiofi mai lo loto atonu foi we fai rongo so o fo ia o. To amat foi se fai la ngo sa ia o le fo sa o le si ia o so nga tai e li ringi foi. Ale o puna fola ele atua ia Yoel Yelu e lua fai mai o na aso e nga tai. Amene. O na aso e ngata ai o te lilingi fo ai lo wanganga I lunga o ta ngata malava. E te lone me le tupu mai I pe atato langona o se me o lo a fia I tangata uma. O lo longa. It's the flood. Au tō pēr ti munga, o ti munga nei o le wanga muli muli. Nā amata mai I tainia nā amata mai aia. Po le tasivalu, tasifitu. Taimi o le whamalingi o le mana o le ngāpa ia. Wales, the siva o wha. Azusa Street, le amata mai le Assembly of God. Ma le tele o mea, le wa tutupu nei, le te wawa ai. The falling of the Spirit of God. Ai wai loinga o e pe a, pa u ti munga, pa u pe ti munga. There are going to be a flood. Lena fai mai ai eskielu, awana ingata yo tapu vai, awana ingata yo tuli vai, awana ingata yo tau au, a ia o a au le mamalu o le atua. A fai mai Yesu e pei ona po o noa, e wha ape nao na po le atali I le tangata. E ai tendi ko le ona po o noa I le flood. And it was a global event. Na lo fia a toa, le globe le nei o le lalolangi, I le lolo yona pono. O le isu nai ai fa maina tie Yehova I lunga le lolo. Tato mai la le pattern nga I lo longa ia o le presence po le mamalu o le atua. Amene. E tie Yesu I lo longa o le mamalu o lon tama. E le titi e ta ua. E tie Yesu I lo longa o le mamalu o lon tama. Le ngata I lea a ona po noa fai mai na whanoa I tangata I tōtele ma tōtele na le toa walu na whaolaina. A o I lo longa ia o le wanga muli muli, we are expecting, o e expect, le harvest. There is a mega harvest of souls coming into the kingdom of God. Amen. Se Ioane, nam tau pas fumar fa. E pas sumar lima e o sumar fitu. O sau temi fai tau tu sila loa mau. A upu era iei, a fai tau te alofa mai a te au. Ia o tau tausi mai a uporo inga. O te fai atu foi I le tama. O na foaina mai lea ia te o tau le tasi feso soani. Ina ia tu maupea o ia te o tau e whaavavau. O le anganga lea tupu mai ai le upumoni, e le mawhai le larolangi o Natalia o ia, a wa le iloa o ia, a o tau iloa o ia, a wā e tu mau pea o ia te o tau, e iai foi o to tonu ia te o tau. Amen. O whanongo mai lewa introduce mai a Yesu lesi. He's now coming to the end of his time. And then he introduced. Amen. Ai va ai lana fisota inga to Yesu male anga pa ia. Pa mai Yesu a fai tau te fa alo lofa mai ate. A lofa ia Yesu ma nei o pe senga nei taia. Oh, how I love you, Lord. Our condition si ole alofa ia Yesu. Ole tausi lan upu. Anga to telefoi tanga tau fa se o labu fa nga se mele ole alofa ia Yesu. Laifa mai fa mole au e te tau tala mai le matou tapua inga mal matou fa tuanga. Ele ole ola fa fani na fa mai ia Yesu yo to fa fani. O to mo mai. Le ole alofa ia Yesu ole faia ole por kalame mal fina ngalo ole ri.
Le lava mai Yesu a fai tau te alo lofa mai a te au. I o tau tausi mai la opu. O na o fai atu le lau tamā. A wina mai le anganga pa ia. Pa mai ona tu maule o ia te o tau. Pai le se senga la leo tātou male lalo langi e le iloa le ali. O tātou iloa o le whātasi mai tātou le anganga pa ia. Not only that, but he is also dwell within us. Say amen. He is with us and he is also dwell within us. Te lo le leia a whai. You carry him to your work, you carry him to university, to your school, you carry him to your family, you carry him to your whatever gathering you may find yourself in. Amen. Amen. Ioanes fumalono fai upe fitu. Ai peitai ia o le upomoni o te whai atu ai. E ao ngā mo o tau pe a o waru ese. A whai o te le alu ese. E le maliu mai le tasi fesosoani ia te o tau. Ai a whai o te alu. O te awina mai o ia te o tau. Leo taltala no mai Yesu. The one who came to say, now introduce this person. For my, it is for your benefit. E penge fiki o kou pe a o toe alu. Awa a whai o te le alu. E le awina mai le tasi fesosoani. Wewa ai le sao le benefit alai ai leri. Ana iei pe o ia e to tasi lava Yerusalema. Au lewa a fio le langi. A lewa li lingi mai le anganga pa ia o le atua. Lea wai tu tonu ia i tātou i New Zealand ei au kilangi. La voi ai au Skalia i Melbourne. La voi ai i Samoa i Samusu. La voi ai sa vai fa le arupo mo. O le penge fiki la leva, ma Yesu, it is for your benefit. Thank you, Jesus. You knew we need him. Fa mai la yo ia e loe o tau e le loe le larangi. A wa fo yo lo ia o ia fa tasi mai tātou. Le ngate na o lo fio I tonu ia I tātou. Hien te mi o ti ngai o ia o na tātou le fa alo ia te. Tātou le ma fau ia te. E loa no mo le tangata hoi le aloa ia. Ai atu lona whale. La tu ala ia e nofo lang situ room. Ala e wa e whapea. Le ama se si se. Alo, whatever na so mai. Amen. Can I serve you a cup of tea or coffee? O le aloa ia mena. Ai nofo ai o e aka. O e whapea. Kia wefa no kupa orka vale wo I never acknowledge your presence. And how often the Holy Spirit grieves because we fail to recognize his presence. Often we tried things with our own strength and intellect rather than welcome him and help me to do it. Amen. O le wanga muli. A saumar se sereno. Amen. Israel e lua wanga o lato season. O le wanga mua ma le wanga muli. Au teimi umaya, they expect a harvest. Ma o te tūwhali ni tai ao ma Faasamoa atu I te oe. Do you have an expectation? Sometimes we feel comfortable with our own setting, our own music, our own environment. The level of expectation is very low.
whai te nau ne leo te whāsoa te ea te oe, the latter rain, which is, we are now in the season of the latter rain. Vailai el melela whai ele atua. Sakaria lona taupu, se fulu. Sakaria so oloma malaki ngai umaile. Kai ngai ngatuai. Ole atu ia outou ia Iova ina ia ua i ona pō o le wanga muli muli. E whaia e Iova wila. Mafoa ina atu ti munga te tele i te outou. O mutia o le whanua i te outou i le nā mea. Amene. Na wa mention mai nā le wanga muli muli. Whai mai Sakaria ole atu ia i le atua ina ia ua i ona pō le wanga muli muli. Awe e whalongo mai matatu whalongo iai. Ona pō means season. Season. We are in the season of the latter rain. One thing, we are in the season. Another thing, for me le atua ole atu ia te ia ina ia ua i ona pō le wanga muli muli. God is expecting us to partner with Him and bring in the rain in this due season. Amen. Ua whaatali mai le li'i i ta talo alona nu. Ua whaatali mai le atua i ta talo. This is the season. O le atua na te whaia tau matausanga. He makes season for all things. And in here, He expects us to align ourselves in this season of the latter rain by praying, Lord, send the rain. Amen. Ate manatu, ai ese mea, whaiona e avea I whale nei aso. We are obligated. Ua tu polo aina I tātou e le atua I le season le nei po le vaitau le nei. O le ale tātou mea e whai. O le ale tātou role e play. God is expecting us to pray. Do you know when we pray, something happens? Expectation. Expectation. Where fa moe moenga? It is a safu mai le tuanga sa. Oh, what's happened? Oh, okay. A letter rain. But when we pray, there is something stirred within us. Mai perfetta io tau tatalo atu ina ia whaatumuina o tau ele anganga o le muti vale mal whaatonga. The spirit of compassion and prayer. Mai la fionga le atua wa au maia e Jehova, au maia. God is going to do this as we pray. He is going to send the wheeler, thunderstorm. Ai le ngata I lea o ti monga. Mai na te au mai le mutia. Wai lon mea na tala no mai wha mai Isaia. O tangata uma o le mutia lava I lato. O lo lato mata ngofie o le funga o le vau. Mangu le mutia e ta uru le funga au le upua le tua tu maupea e whava vau. Le ale mea leo tala no mai ai. When the rain comes, there is a mega harvest follow. Awhai o le wanga muli muli, o le selselenga muli muli, umaloa. Umaltaini. Amene. Amene. Le ala wha uma kako lao. Amen. Ma te yolo na ta upu iwa.
tolu lima e o le tolu fitu. Ma te alonu ta ui tatu fai tau fai ta sila e maule fai ua tatu Faasamoa ni as. Ma te iwa tolu lima e o tolu fitu. Ia, wa fata amilo Yesu ia ai uma mawhawa ai. Wa o la tausu nako. A ta lai le tala le lei il malo. Wa ia wha malo lo fo i mai uma. Ma mai ti ngā uma o le nuu. Ua tirisi. Tangata. Ona muti vale ai lea o lona alofa. Ia te ilatou. A ona ua lai loa ilatou matu la fo ina. E pei ma moe le ai so latou leo. Ona feta lai atu ai lea o ia ia te. Tele le saito e serina. A o le au fai ngā ruenga e to e titia. O lea, ia o tau ai oi atu ai i le alii e ana le saito e serina. Ina ia awina mai ia ni ai ngā lulue i lana saito e serina. Amen. Leo tātou wawa ai atu i me le whai watu e fui Faasamoa nei asa. Peona e maua mai. O le wanga muli. Expect a harvest. Amen. Al mela leo tau mai a Yesu o conditions po o mea e mana o mia e i tātou leo whai ngāwen. Whai mai wa sila atu o ia i le motu o tangata. Ona muti vale ai lea o lona alofa. Amen. E te lo e le tutusa oe pe ai e le compassion leo le ali i tutonu iawe. E te le moe ai e whaamalia o moe se i kārkai mi ki whai ngā ruenga inga e arula ia. Amen. He was moved with compassion. Whamai wo sile ato ia le motu o tangata. O peia se lafu mamoe. Ai wawai e le whaperotania. Me o sila atu, o sila fia atu ia. E ia le tangata, le lafu mamoe. Whamai o loo harass. O loo sawaina. O loo sawaina e te moni manganga leanga. Whamai o tua i latou e peia se lafu mamoe ua le aise taitai. We mata iai le mea lenei loa Yesu. We wawa ai lafu mamoe ai o atu ia luko masawaina i latou. Le ilo le fese mea sulu whai ai a wae overpower lava le malosi. Te moni manganga leanga. Amen. Mea foi lele nu o letu. Ina o fita la Yesu, lift up your eyes and see the harvest is tremendous. Le ala tātou whanau. Le ala tātou wawa ai. O tātou wawa ai ea ma expect le selselenga. Hei wawa ea ma le alofa, ma le muti vale. Pai wa muti vale lo na alofa. Talo ile ina ia whaatumuina ta ua ile nganga o le muti vale ma le tatalo. A whaita te le move i le vaenga lea. Then we will fall into the mode of normality. Comfortable. Amen. Hale expect mai ele langi le tatalo tangata muti vale. Tama au nofo ea e whaalatanga na yo wa inga lale sa wa ina te moni manganga leanga. Lo tai na atu e leo ma moe ngā oi na mai ma ngā oi atu I mata upu ese ma whaatua tuanga e le tusa ma le mata upu sa tauro o Yesu Kirisi. Au nofo ai pēa la ala e hara solo na yo ai. That stirs somebody up. I'm not going to be quiet, Lord. I will cry out for them. E lole mele te vai atu I. Tātou masani lava. Tatalo vo I. Amen.
5 minute e so o mana vai fa, ma vai fa. Amen. E o expect mai ele atua low natural strength ke kakalai. God is expecting us to supernaturally fill with the spirit of compassion and prayer. We will not keep quiet. We will come to Jesus. If I don't pray for my family, for my neighbors now, that is scary. That is scary. Amen. No for nei Samoa wa nga mai o ele li wa fa lai nai fa tai le tua. Tau pena soelo fa malama tamai. I cry out for my family in the island. Give me compassion to pray for them. Because when we pray with compassion, there is an expectation. There is an expectation. There is an expectation. Le season le kako yai. Let us not fall asleep in the season. Let us not live comfortably in the season. Let us not follow in a routine of church on Sunday. Then work during the week. Wow. People of God, we should cry out, Jesus. Hallelujah. Your compassion. For me, he was moved with compassion when he saw the multitude. Amen. Ela io Yesu le nu la nau so. Pa e dunga to mata ma to baba ai. Ua tele le saito e sele. Toi titi le fa nga wenga. We are sort of moving by the mode land move by little lands. Wanna get rich? Wanna get a degree? Wanna be popular? Wanna be the age ahead of everybody else? That is not the spirit that operates the house of the Lord. Mai o le anganga e whamalosi ai, e alofa ai, e mafau fau tonu ai. Amene. Amene. Lea wa tatou iai nei I le nuu o le atua, I le malo le atua. We are citizens of the government or the kingdom of God. And we are operating in a different spirit. And the culture in the house of the Lord is different from the culture of the world. Hallelujah. O le ale culture ale fale o le atua e whaawa o ia Yesu le anga maluma le loto mawalalo. Amen. Tato mai la ia le apalainga al mena fa mai a Paulo ia fe hanga le ia ai o tau e fe muti vale ai lo o tau alofa. Ia fe fa manga lo ai o tau fa pen fa manga lo ina o tau ele tua ia ke riso Yesu. This is the culture of the house of God. Hello culture Samoa por culture Konga por culture o isia kungo. This is the culture o le fale o le tua. And this is where God is saying, enlarge, Lord. Fa lau kele me kua I lau fale ie. Fa lo ye pui o me ke au mawai. Fa o omi au mai mai malolosi au fao. Awale a fetuleni mai lau whanau e mai I matu I saute I sa se for they will come. Amen. Amen. Oka e amen. Before they come here, they come to your house. They find Jesus in your house. They find the presence of God. From someone who's enlarged the tent of his dwelling. Pa tele, lo fale ie. O le singa umanga ia masianga va, masianga whaanga hu ia. Kako hale. Ako whakalikali le fio mai o Yesu. Aula kai oso se si whawhoko ngō mai.
Amen. Ka vidia wala le mauglele le makes ends meet. Amen. Auai, Samoa. Hallelujah. You were sent here for a purpose. Kele o kaimi o manguia Samoa le kunguringe. Amen. Wa manguia Samoa economically, educationally, governmentally. Amen. Wa manguia Samoa. What are we to give back to this nation? Is it this time that we will come and pray with compassion? Lord, rain over Auckland. Let your rain fall. Let your rain come. Ele o lo malosi, ele o lo fita, au le mana o le ngang paia, e te tatalo supernatural I le atua, ina ia tō mai wanga o lona mamalu I le natural neisi so manga tātou te iai, and we expect something. Expect something. As people enter, they will feel the presence of God. They will call out, touched by the power of God. We have doing churches for so long that we know it is not by might, it is not by power, but by the Spirit of God. Hallelujah. Church, are you feel challenged today? We all demanded by the heaven. Ole atuia. Ole atuia ya Yehova. Iona pole wanga muli muli. Wai maua mai la demand mai le langi lau kula iako. Na demand mai le langi lau wolenga malau kakalo malau pisa o. I will not be quiet. I want to see my family come to Jesus. I want to see my village come to Jesus. I want to see my city being filled with the presence of God. I don't know if I pay. Ona elme pisa mai fa fa. Ta siva ofa pa umel mamalo le tu I Wales. Wales revival. If I tell you recording for me, ole mamalu people just felt something in the atmosphere. And they fell on their knees and prayed. Even the fishermen in the sea, when they come into this circle where the presence of God falls, they feel tangible. Lele lau te tala no atu wai lea sole nei. A fai o se glimpse ngā ole me lea ngai mai. A fai o se wha emo mai ngā se wha malama o se mea wa tupu wha mai wha maunga la iei wa close lalo night club. Wha mai wa leingi ngā lue ngā leo wa leingi si wha pui. I say, the presence of God, the rain. Ako kasi lang kasaka kalo. Evan Roberts. And can you imagine the multitude praise? People of God, this is not the normal, supernaturally. Ako wa ayai le taimi o le wanga mua. There was a sound in the air. And the people, what's going on? And one sermon and 3,000 were saved. And I tell you, we are in a day of the latter end, where we will witness the abundance of multitude of people coming to Jesus. And you may ask, okay, what is my role? And I will let you know. Prayer with compassion. Hele alofa muti vale ya oe. Kele moe ya. Kele moe ya. Kele muli ya ila routine. Ka ngau moe ya wala ele lima ka ya ke wo fia moe nga wenga. It is supernatural. It is supernatural. God stirs something within us that we will come before the throne and we pray. Oh, Jesus, send the rain. This is the season of the latter rain.
And as we pray, expectation. Expect. When people walking through these stores, wow, man, you see them. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. You reach out with compassion. You embrace them. Thank you. You don't question, where do you come from and how rich you are, how educated you are. Amen. You reach out because compassion stir you to pray, and you see the harvest coming into the house of the Lord. Amen. Do you get it? That's all. Pastor, do you want to share something? Let's give it to the leader of the house. You stay up here. Stay up here. Hallelujah. Ele to tasis ve feu de lunga ye kolu. E maku kolu e fe manga lunga famala tu ya ke. Well, if you're at tua at the end days, Taimon muli. E tele la rufal tangata ya te ia wala te tile tua. Ai wela kusinga mai polo ya Timote, o le lisi ango mese nga la ka kofoi. O silil ka ko rufal tangata ya te ia. But I stand here with Pastor this morning and remind you, there's a rain that's coming. Eli wanga ngai sa. Suilo mentality. Sui mai ul ko ya vea ka kom ka roku. Na ka kom mai o tangata fana wale tua. We're looking forward fa ngai ngo o ma wale tua. Suilo expectation. Na ngai sawe umalea ko fo ia fale na ke ma fo wa o ia. But there's a harvest that's coming. Ole manga ia ole yai ole harvest. I like to involve in the harvest. That you had a part to play. Kale fangi para fangi kayo. Anem vengo umboy. I don't know why I got up. Ngo foi lunga. Kasi mengo kalo mal datu kalisia. And you know what God put in my heart? In the middle so no matter how na le tua ni tayo. So you tapenanga le tua. So oil tangata. Lailo expectation. Seleselenga le anga imai. Ole seleselenga pangale ai ku kuluma fa mai. Talong le leo fa mai. Te leilo ai. Family, this is your time. This is your time. Habata tu tulai mai fa mon. That's all I wanted to share. I want to hand it over to Ray. Whatever God puts in his heart. Family, this is your time. You know the song, CEO Lima. CEO Lima ya te auai. Taula ngaya te oe lo watu ai le ai se tu sa e
in the house of the Lord and we felt His presence, then we'll go and back to the old mode. You know, people, pray that Lord, fill me with the spirit of compassion and prayer. You will never be the same with that. Because with that passionate compassion, you will never be quiet. You will talk about it. You will spend time to pray. You will look out. God, what do you want to do? You will never look the same to your own person. Because it is now how you see of yourself. It's what God expects. He expects mighty things to do through you, to do through your prayers, to do through your witness, to do through your work. Your world will feel the presence of God as you walk in, because there is compassion. Stir it. Lord, fill me with your compassion. Hallelujah. He was moved with compassion. He saw something that we don't see. He saw the flock harassed by demons and evil spirits. Hallelujah. Fatumu mayau ile nganga ole lofa muti vale. Male fatonga. Ina ia o tatalo so tatawai. Ile mana ole nganga pa ia ole atua. Ida ia o iloa atu selselenga. Au mai de selselenga. Tamawa tele saito selselea. Aito titi le fa ngaruenga. Faftai lava Yesu. Faftai le nganga o muti vale. Wa fa tumo ya uleso ne. Ina ya o tatalo. Fatonga atu. Aya fio mailo mamalu. Faftai timunga. Faftai Yesu. Mawaluga lovi inga. Auto sinatu tangata yate. Oa lenei. Faunga ina. Mole vai tawor selselenga. Whangalo lima e whai mau a ao. Whangalo ngotu e whai mau whafonga. Ina ia I loa ai o ele atua ele lalolangi. Whafta Yesu. Vi ia o e whavava. And everybody say amen. 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 Hallelujah. Lala mai le mamalu ale tu ale nei tae ao. Ala o te fo au somo tatu, whamantunga sumo tatu. Asita wai sa whenga I fo I fontanga I Samoa. O muli o le fontanga. O te ileangi whafose I o sabili. Man palasi mamafa o tinua.
Tailanga lua o le nganga o le atua. Lau lu I tau e kalesia. Expect. If you're not expecting, yeah, Lord, something is not right. Something is not right. I need to expect. The season we're in. Tato mai whamantunga nei asa. Ese matango fio nei e whao tanga o tato iai. E peru alon ta upa se furu. Mai tu stalau e peru. Whai upa se furu maleiva. Ole nei le au soe. Ua tātou sa o loto e ulu atu I le mea e sili ona pa ia ona o le toto o Yesu. Mā whau iai whai upa. Ua tātou sa o loto e ulu atu I le mea sili ona pa ia. Le mea na whaasana alu Yesu tangata. Totono le malu malu o Israel. Sa vailua ina I le pupuni. Whaatasi li tau sanga na alu iai totono le osi tau nanga sili. Ona la e whapea. Tu pa ona ofu e tau tau e longo. Sulu ngā titi e sulu ele maia. Al whamoe moe. A whaia te walipi ola I totono ale mea silon pa ia. Wale tā longo lono inga wale whea rua I solo e whailona titi. Whao ngā leo le maia e toso mai ei whafu. Wai le mwhaina alu sesi. E au mai whafu le maliu. E mamalu le atu. E le whea ngai lona mamalu malanu pa ia ma le angasala le tangata. A la sana maliu ai le alo le atua. Wha mai na sae luanga lemu I nai le ie le amata mai lunga e tau lalo. O le ale me o whainai. Ua tātou sa o loto e ulu atu I le mea silo ni pa ia. O wala au mai lo tātou ta mā mai le mea silo ni pa ia lau whanau o mai. O mai le ala o Sauniga. O le toto lo tātou alii. O ke riso Yesu. Awa tātou te whatala le I le mea silo ni pa ia. Le whao la tanga a le atua. Mela le whai upuna e so ne ai. Whai mai. I le ala fōu e ola ai. Wa whapa ia ina e ia mo I tātou I le ie pui pui o lona lava tino lea. O i le ala fōu. O le ala o whapa ia ina. A o le ala leo whai mai o lona tino. Mena tupu lungo ka le varia. Mai tu spa ia o Yesu ele iloa le angsala a whai o ia maangsala. O le pupuni le na vā I tātou malo tātou atua. O le ata na o le angsala. Ino whai la Yesu maangsala. No noinga. Wasi itia o ia I le vā o le langi ma le laro langi. Tua pāo i o salema. O na vele o ia ma se vā enga o le pupuni le o le angsala. I tonu la na watu fita fita ma vā e ai se ala. Ala vā api api. I tao whao ma sa mala. Paltu I tui lo na ao ma le sasta. Ma wai se ala wā api api tātou te ui atu ai e o le langi I lota o tama. Lei se isi mea. Na wā e ai I e puni lea. Ele I māsae lunga o Utah. Po lunga e Saudi Arabia. Po lunga e o South Korea. Po lunga e o India po o Saina. Na o tua pao Jerusalem. O I nei loa I e Iakopo. No loa. O lo iai le atua I nei au te le I loa o ia. O le whaita toa la vale nei o le langi. Aka se matango fi o le whaotanga. Ma le mauti noa o le whaotanga. Au e nofo I nei au kilangi I New Zealand. Wa e ui ati o le whatuatua I toa pao Jerusalema. E te alua e ai le langi I lautama. I le mena maa sae ai le ie pui pui. Ala wā piapi. O lona tino lea. Au e sauni mai e talia lau tufanga. Mana tua maa fau fau ia. Mai e sua o tau ai ma feinu. Mana tua lo maliu. Se yo o lo toi e fia mai. O le vālea le tātou te iai. Lona maliu ni tātou a matai. Lona toi e fia mai tātou te iu iai. E alu lor sitianga. Le toi e ma se si mea tu atu sitianga. Le toi e ni lotu whape nei. E leo toi e amanisi a mea. Wa alu sitianga. Au e inu lama e ola le aso nei ai ma feinu. Mana tua lona maliu se yo o lona toi e fia mai. Le no ue o le atua.
o i tātou o tangata o lo whai malanga, o lo tātou i loa le taununga o le ala, o tātou i loa whai le tātou whaasina manga, o i tātou o whanau a le atu. A sa uni mai italia, whai sau te tāru, mana tua lona maliu, se ioko i lona toi e fia mai. Lato ai o siti e ele areton fa peani ona luma. O lo tino le nei fa mo moina mo ota. Fa mo moina. No ingo vai vai a ina ia tatou mautu fa anga ile areto etas. O fanga ai tatou eleri. O man lato ai o siti ele ipu mo faiane. O lo toto le nei ua fa marinina. O le toto o le fenga inga fogo. O le toto lo iai leola. O le toto Yesu o lo iai lona soifua. O le soifua Yesu wai totonu ia te tātou. Ua whaasa o loto mai ai tātou, mai le polonga i le angasala. Ona o le soifua ma malu o lo tātou wali. Amen. Awa nei maa ia te oi. Awa nei avea se tu maa sani ia i tātou. Ai a tātou langona pea ma le loto whaafitai. Le maliwa Yesu. Na suia ai tātou. Se i o ilona toi e fia mai. Te maa e whapa ia le areto ma le waina i le tai alu. Mātou sauni italia la mātou tu whaanga wa mātou i loa le tala ma le mata upu i tua o le nei areto ma tua o le nei. Kei tangata na ia whaatino ina le mata upu. Na ui ei le ala le pupua ngā i le sataru. Tanu mia e toi tu mai le sto. Le mata upu lea wa mātou talia i le whaatua tua. O wa mātou wha i loa atu ai lo maliu. Se i o i lo toi e fia mai. Whamanuia lo no. Wa ese mana onga i tai au le nei. Wa ei whamanuia. Ei fui nia nganga o lo whapenana. Sau wā ina le no o le atua le lafu maa moe le atua. Ta maa soafo Yesu tai au nei o te whai atu ai. Mana o le ngāpa ia. Wow! Hallelujah! Pasa o loto ai lo no i tai au le nei. A mātou a ai mawheinu mātou te whai loa atu ai. Lo maliu. Se i o i lo toi e fia mai. Whaamanuia au auna. Tautua ina lo no le ai o le atua. In Jesus' name. Amen. Whai o tau a au. Au le ri. Au nā tuai le tino ke wiso i le tai au le. Tua ono Yesu. Amen. Oh
po Yesu a toa ai ma feinu mana tua lo maliu se yo o lo to e fia mai lo no winga a tato ola a wa o e ai ma feinu o lo ola I lato mana tua lo maliu we fa longo il tala lo maliu we va ai fo iai le mata o fatu tua le we sa uni e te tofo iai ma e talia I te tonu iai o le mata opu sa tauro o le valea lea I e malai a le mana o le atua ia I tātou ua whaolaina wa e loa I lo tūlanga o ta wami tonu ina wai lo whaasio si o manga o oe o le atali I ma le awhawhine o le atua ma le si o manga o loo e au mau ai nei o loo e au mau totonu o le mamalu o le atua o oe o le tangata ese o le tangata o le langi o loo au mau inu ese haleluia sa au ni e talia faila sa talo fa aftai le to ina nei taia talia il swafo Yesu amen tai lava Yesu fa aftai lava Yesu tai lo maliu va e ai le ala va api lau tino na masofa mato ui e tuaika fai totoa o le langi o le ala sa o le ala paia whaftai lava Yesu hallelujah whaftai lava Yesu whaftai whamanianga and today Jesus I declare your blessings over this ministry I declare an open heaven I declare the falling of the latter rain. I declare a flood in the spirit. I declare a harvest gathering in the name of Jesus right now. O te whaalawi loa, aleluia, le sele mai o le selenga. Lau whainga ruenga, ua whapena na vaai atu le saito, ua pae le saito. Aleluia o le taimi o le selenga. Aleluia. O te whaalawi loa atu le tūlai mai o tupulanga talavou. Ilo la tau tūlanga I te tono le tino o kerisa. E le fefefe, e le mā. A wao le mana o le atua. Ua whapena o na whamalingi I te le mai. Whawhetai lava tamā. Thank you for the atmosphere of worship this morning. Thank you, Father, for your presence. It's all about Jesus. Jesus, Jesus. Ia te oervi inga matu mawai. Whamanuia lo nuu I le nei tai au. Aleluia, whamanuia foi foa I lo nuu I le tai au le nei. Neo mo mato o mai lo fale o mato whai lo atu ai o Iova I rae la wafio. O le ua foa I mai. Whalau tele a wala. Na e whamanuia ai a inga taitasi. Whalau te talo fo I tamā. Taimi o se serenga I tangata whai pisinisi atu lai mai. Ai tangata o whapenau na amataina lea li ie whamanianga e manuia I nisi tangata e tō tele. Mai tō tonu o le nei ngā ruen. Lowi inga e tū mau. E o il whawawau. And everybody say amen. Amen. E tātua lala mai le mamalu o le atua.